mnogi od nas njeguju kroz glazbu i kada ne znate sve riječi možete naslutiti o čemu je riječ. No, ako imate sreću dobro znati jezik, tada vam se otvara svijet makedonske književnosti koja se čita u originalu. Baš se time bave na makedonskom lektoratu u Rijeci koji je ovog tjedna obilježio 15 godina rada. Nikolina Gerek. Lektorat za makedonski jezik na Sveučilištu u Rijeci provodi nastavnu, izdavačku i znanstvenu djelatnost, a interes studenata kroatistike i prevoditeljskog studija za učenje makedonskog jezika svake je godine sve veći. Lektoратот по македонски јазик на Филозофскиот факултет во Риека при Универзитетот во Риека е најброен лекторат по македонски јазик во светот. Досега на овој лекторат изучувале македонски јазик, литература и култура повеќе од 2000 студенти. Jedan od osnivača ovog lektorata je umirovljeni profesor Goran Kalođera, a slični lektorati djeluju još samo 7 gradova na svijetu. Seminar za makedonski jezik, on šalje lektore, ali šalje i studente. Tako da smo mi svima dogovorili tu izmjenu studenta, tako da ja mislim svake godine 2 do 3 naših studenta ide na taj seminar makedonskog jezika. Tako su kao dodatni modul u sklopu kroatistike 2 riječke studentice izabrale proučavati i makedonski jezik i kulturu. Tijana ga je čak učila i na Ohridu. I tamo sam zavoljela i jezik i ljude, hranu i odlučila da ću u svom diplomskom radu zapravo uspoređivati makedonsku i hrvatsku frazeologiju. Jako sam zadovoljna, profesorica je sjajna i pošto je ona iz Makedonije uvijek volimo čuti neke različite njezine, osobne afinitete, neke stvari vezane uz kulturu. I Makedonsko kulturno društvo Ilinden dalo je obol osnivanju lektorata, čuvajući makedonsku baštinu. Na fakultetот има многу убави студенти, има некои кои се јавуваат самостално па доаѓаат и кај нас и дел се од хорот и од играорната или ни читат некакви приказни и така. Важна е таа соработка, да се почитуваме и тоа што можеме во Република Хрватска. За нас има едно големо значење во смисла дека младите студенти од кај да доаѓаат, дали се од Хрватска, дали од Северна Македонија, им се овозможува на институционален начин во Риека, во мултикултуралниот град, да го изучуваат и да го негуваат македонскиот јазик, македонската култура и традиција. Svaka je sredina bogatija ima li više nacionalnih manjina, a tome pridonosi lektorat makedonskog jezika u Rijeci, koja se kao i županija diči lukom različitosti. Što se tiče broja pripadnika makedonske nacionalne manjine, u Rijeci nas ima 205, a u PGŽ-u 368. I ono što bi ja htjela uvijek pozvati kako djelujemo svi kao jedan. Ja se zapravo divim entuzijazmu ovih ljudi, ljubavi prema obje domovine koje gaje. Grad Rijeka je definitivno tu da to nešto omogući i dalje. Tako se već u srpnju organizira ljetna škola učenja makedonskog jezika u Kostreni kraj Rijeke.